Yes, mbaye ikaze nanone ku Ibendera TV. Ndizera ko mumerewe neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza mukurikira inkuru tubagezaho ku Ibendera TV. Ndizere ko hirya no hino ubuzima bukomeje kugenda neza, nako kandi ngenda garuka kuri mwe biba bitagenze neza. Birumvikana ntago ibintu bigenda neza kuri bose, namwe rero biba bitagenze neza. Turabazirikana ku Ibendera TV, twizera ko mumerewe neza, twizera ko isaha n'isaha undi munsi ubuzima bushobora kugenda neza. Icyizere cya mbere ni ukubaho, hanyuma kandi ubwo ibindi bikaza mu bushake n'ubushobozi bw'Imana. Ni ku Ibendera TV rero, nitwa na Cretin Ntirushwa, nongeye kubaha ikaze. Ni mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukabagezaho hano ku Ibendera TV. Nje muri studio kano kanya, ni muri gahunda yo kugira ngo dusangire izi nkuru ziri kuvugwa hirya no hino, tuzibasangize mugende mwikurikiranira uko biba byifashe. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Nizere ko wowe dukurikiye wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Ababikoze batubwira yuko biborohera kugira ngo babone izi nkuru, ndetse kandi batiriwe batwara umwanya mu gushakisha. Ndagushimiye rero cyane wewe wamaze kubikora, ari nako kandi namwe mutarabikora mbakangurira kubikora. Nizere ko ubwo nimara kubikora muzagenda mworoherwa no kugerwaho n'izi nkuru tubategurira. Nizere ko rero abari mu mujyi wa Kigali muguwe neza, nizere ko bari mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda namwe mumerewe neza. Nizera ko izi nkuru zibageraho umeze neza. Nako kandi abari mu bihugu bitandukanye byaba ibyo muri Afurika no hirya ya Afurika, mwese tubifurije kugira amahoro n'amahirwe. Ni ku Ibendera TV rero, ikaze mu nkuru z'uyu munsi. Turababwira yuko hamaze gutangwa inkuru za ku ngabo z'u Burundi ziri gupfira gushira mu ntambara zagiye gufashamo igisirikare cy'igihugu cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari kurwana n'umutwe wa M23. Turababwira kandi ku ruzinduko rw'akazi rwa Corneille Nangaa yagiriye mu bice byabohojwe na M23, rukaba rwagaragayemo abantu benshi n'ibikorwa byinshi binyuranye. Turaza kandi kugaruka kuri inkuru ivuga ko umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wavuze amagambo akomeye ndetse uvuga akamenura mutima ku gitero giheruka kugabwa kuri Tshisekedi gishaka kumuhirika ku ubutegetsi. Ni kaze ku Ibendera TV, ngizo inkuru tugiye gusesengura cyase tukarebera hamwe. Twizere ko mwese ziraza kugenda azibashimisha, niko tuba tubyifuza. Nta gutinda rero, reka twinjire muri izi nkuru duhereye ku nkuru ya mbere. Inkuru ya mbere y'uyu munsi iravuga ko hamaze gutangwa inkuru za ku ngabo z'u Burundi ziri gupfira gushira mu ntambara zagiye gufashamo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Ni ibintu byamaze kugenda bitera ubwoba aho izi ngabo zirimo kugenda zipfa ari nyinshi cyane. Inkuru za ku ngabo z'u Burundi ziri gupfira gushira mu mirwano igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihanganyemo na M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC. Izi ngabo zikomeje kugenda zipfa umusubirizo kandi ari nyinshi, bikaba rero bikomeje kugenda bitera ubwoba abanyagihugu b'iki gihugu cy'u Burundi. Ni bikubiye mu butumwa bwanditse aho bwashyizwe hanze n'Umurundi uhagarariye ishyirahamwe ya Fokode rishinzwe gutabariza abarundi bari mu kaga. Uyu akaba yitwa Pacifique Nini Nahanzwe.
Mugabe. Ibiri muri ubu butumwa bigaragaza ko Pacifique Nininahanzwe yabuhawe n'abasirikare b'u Burundi baherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ahari kubera imirwano ikaze hagati y'ihuriro y'ingabo zirimo iz'u Burundi zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bahanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bamwe muri aba basirikare b'u Burundi bahanganye n'umutwe wa M23 aganira na Pacifique Nininahanzwe yagize ati turagusabye wongere volume udutabarize hano muri DRC turi mu ntambara iturenze, ikindi ntitukibona amafaranga yacu duheruka guhembwa mu kwezi kwa kabiri, ubundi twahoraga tuyaronka ku kwezi kumwe ariko ubu ntago ariko bimeze. Ubuho ntituzi uwabyitambitse imbere kubera ko nabwo turi kubona amafaranga yacu neza. Gusa bivugwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuyatanga kubera ko M23 ishobora kuba ngo irimo kugenda itsinda cyangwa se ikubita cyane aba basirikare barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bw'uyu musirikare w'u Burundi bunavuga ko amagorwa barimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuzavamo ingorane zikomeye mu gihugu cy'u Burundi ino mu karere iki gihugu giherereyemo. Undi musirikare nawe wa kabiri yakomerejeho agira ati turagukurikira cyane kandi burya n'abatagukunda abazi ko uvuga iby'ukuri. Njyewe ndi umusirikare ndi muri DRC kandi sindi muto mu mpande zose, haba mu kazi mfite ibyo mpagarariye kandi n'imyaka yanjye si mike. Rero ibibazo turimo muri iki gihugu cya DRC twebwe twubaha indahiro twarahiye, tukubaha ijwi cy'abene gihugu ryo ryashyizeho perezida nawe akadutuma. Mwagiye mutanga uburyo ibintu byifashe hano, harimo n'ukuri kwinshi. Turi gupfira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo budasanzwe. Abana bacu barirukanwa ku mashuri nkaho turi gukorera inyeshyamba, kandi tuzi neza ko harimo indemnité de guerre yagombaga kugezwa mu miryango yacu. Nuwo dutelefoni ngo atugurize tuzamwishyure nyuma, aradusubiza avuga ko no mu busanzwe tutazi ko tuzagaruka, akibaza yuko ayo mafaranga tutazayamuha aramutse atugurije. Si ibi byonyine aba basirikare bari gucamo, kuko bagaragaje ko bafite n'inzara iri ku rwego rwo hejuru, ndetse ko bageraho bibaza niba koko perezida w'u Burundi n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cyabo bazi ko abasirikare bari mu mirwano badafungura cyangwa se batakiye, cyangwa byibuze bagatekereza ku miryango yabo. Ubutumwa bukomeza buvuga ko irindi kosa ubutegetsi bw'u Burundi bwakoze ari uko aba basirikare batagomborwa batarasimburwa. Uyu agira ati nta kindi gihugu cyohereza abasirikare babo muri bene ubu butumwa ngo kireke kubagomboza abandi mu gihe baba barengeje amezi 6 bataragomborwa, ni ukuvuga batarasimburwa. Hagati aho aba basirikare b'u Burundi bavuze ko ababo baheruka kugwa ku rugamba batazwi neza umubare, kuko ngo bapfuye ari benshi. Bavuga ko hari amabatayo atarashobora kumenya neza abasirikare bayo aho bari, abandi bakavuga yuko bashobora kuba barapfuye, ndetse byibuze ngo babe bamenya n'abafatiwe ku rugamba cyangwa ababuriwe irengero. Nk'uko byasobanuwe muri ubu butumwa, byavuzwe ko abasirikare b'u Burundi baheruka gupfira ku rugamba bapfiriye gushira bagapfa ari benshi, kandi ko abapfuye cyane bari mu basirikare bashyashya, ahanini ngo abasirikare bavanwe mu mafunzo yo muri Cankuzo
Nyamukuzo bagahita aboherezwa ku rugamba bataramenyera iby'igisirikare n'urugamba. Muri iyo mirwano iheruka guhuza M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce two muri teritwari ya Masisi na Rucuru, niho ngo abasirikare baguye ari benshi. Iyo mirwano ndetse ngo yakomerekeyemo n'abasirikare bakuru b'u Burundi, bakaba bari basanzwe bayoboye za batayo zitandukanye muri iki gisirikare. Abo bakomeretse ni Lieutenant Colonel Bizimana uyoboye batayo ya 5 na Lieutenant Colonel Mgayiba wari usanzwe ayoboye batayo y'9. Bose ubu ni inkomeretsi, bakaba barakomeretse cyane. Muri ubwo butumwa kandi aba basirikare bavuze ko kugeza ubu batazi icyo barwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ntibazi icyo bari gupfira. Aba kandi bagasaba ko bagenda basimbuzwa abandi kugira ngo bajye kureba imiryango yabo. Twabibutsa ko abasirikare b'u Burundi bageze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ukuvuga mu mwaka 2023. Reka iyi nkuru tuyirengeho tugere kuri iyi nkuru ivuga ku ruzinduko rw'akazi rwa Corneille Nangaa yagiriye mu bice byabohojwe n'umutwe wa M23 rwagaragayemo ubwitange bukomeye. Iyi nkuru iragaruka cyane kuri uru ruzinduko, aho Corneille Nangaa yagiriye uruzinduko mu bice byabohojwe na M23. Kaba ari urugendo yakoze kuri uyu wa kabiri ni tariki ya 21 Gicurasi muri uyu mwaka 2024. Ni uruzinduko rwabaye rukitabirwa n'abantu benshi, rugakorerwa mu bice bya teritwari ya Masisi na Rucuru ndetse n'ahandi, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki ariwe Lawrence Kanyuka. Kanyuka yatangaje ibyakoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter, aho yavuze ko Corneille Nangaa mu gukora uru ruzinduko rw'akazi yaherekejwe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 Bwana Major General Sultan Makenga. Agaragaza kandi ko uru ruzinduko rw'abayobozi bo hejuru muri AFC M23 rwari rugamije gusura ibikorwa bihuriweho kandi bifashwa kwihutisha iterambere ry'abaturage mu bice umutwe wa M23 wafashe. Avuga ko bagenzuye ibikorwa by'ingenzi birimo amashanyarazi, imihanda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo bigira uruhare runini mu iterambere. Avuga kandi ko uru ruzinduko rwari rugamije kurebera hamwe ahazubakwa ibigo nderabuzima, kubaka ibigo by'amashuri no gusana imihanda aho yagiye yangirika kubera intambara. Lawrence Kanyuka kandi avuga ko uru ruzinduko rwa Corneille Nangaa na Major General Sultan Makenga rwagaragaje ubwitange bukomeye mu kugarura umutekano no guharanira iterambere ry'abaturage mu turere tugenzurwa n'umutwe wa M23. Avuga kandi ko uru ruzinduko rwagaragaje ubwitange budasanzwe mu iyubakwa n'iterambere rirambye muri teritwari ya Masisi, Rucuro n'igice cya Nyiragongo ndetse n'ahandi uyu mutwe wamaze gufata. Reka twihuse cyane tunababwire kuri iyi nkuru ivuga ko umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wagize icyo uvuga ku gitero giherutse kugabwa i Kinshasa kigambiriye guhirika cyangwa se gukora kudeta ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wamaganye abashaka guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'itsinda ry'abavuga ko bashaka Zaire nshya nibo bari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi.
ku ya 19 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2024 nibwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyaburijemo umugambi wari ugamije gushyiraho iherezo rya nyuma ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Muri icyo gihe iki gisirikare cya DRC binyuze ku muvugizi wacyo Brigadier General Sylvain Kenge cyatangaje ko abagerageje gukora kudeta batawe muri yombi bakaba bari gukurikiranwa. Iri curwa ry'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi bikaba byari byakozwe na Christian Maranga Musumari waje kugwa muri iki gitero yahanganijemo n'abasirikare bo kwa Tshisekedi. Mu gihe umuhungu wa Christian Maranga Musumari witwa Marcel Maranga ndetse nabo bari bafatanyije kugaba igitero cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo n'abanyamahanga bafashwe mpiri bakaba ubu bari gukurikiranwa. Nyuma y'ibi SADC yasohoye itangazo rivuga ko bamaganye igitero cyagabwe ku muyobozi mukuru gishaka guhirika ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikaba cyari kibasiriye abayobozi bakuru b'iki gihugu, ku isonga hakaba Perezida Tshisekedi. Iri tangazo rigira riti umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wamaganye umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi wabaye ku wa 19 Gicurasi muri umwaka wa 2024 i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abantu bitwaje imbunda bagerageje gutera ku ngo z'abayobozi bakuru ba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'urugo rwa Perezida Felix Tshisekedi. Iri tangazo rya SADC kandi ryanashimiye FARDC yahagaze ikigabo ikaburizamo umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'iki gihugu. Ibihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaganye nabyo uyu mugambi mubi wari wacuzwe n'agatsiko kayobowe na Christian Maranga Musumari. Kuri ubu amakuru avuga ko Kinshasa amakuru ava i Kinshasa aravuga ko ibintu byongeye kujya mu buryo ndetse n'imirimo ikaba irimo gukorwa neza nk'ibisanzwe. Ngayo nguko twababwira yuko uyu mugambi wo gukora kudeta waburijwemo, bikaba byaragiye bivugwaho hirya no hino aho hari hacuzwe umugambi wo gukora kudeta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kaza kuburizwamo n'ingabo z'iki gihugu. Reka tubashimire cyane rero, twizera ko mwaguwe neza n'izi nkuru twabateguriye, twizera ko ziba zigenda zibafasha mwese aho muri hirya no hino. Nuko biba abyifashe. Nitwa na Cretin Hirushwa. Reka nsoze mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nanashimira mwe mwabikoze, ariko nkomeza kubifuriza mwese mudukurikira kugira ubuzima bwiza. Ndabashimiye, mugire amahoro.